assalomu alaykum barodaron aziz, xush omaded ba kanali ما مگا بازار. برادران عزیز، امروز 18 دکبر روز جمعه قرار داریم مال بازار چوزی شهر نفت. کورس امروزه 1000 روبل برابر است 154 سامانی. برادران عزیز، این ویدیو قسم دوم است مال بازار چوزی. ویدیو را تماشا کنید. ویدیو معقول باشه برای پیشروی کانال ما یک لایک کنید، در کانال مهمان باشین، آبی نشوید. مرحمت، یک جای رفتیم. Mega Bazar. Lütfen Absor. Ana برادران عزیز، بقا نچ پول bunun narxı? Ana 10000 so'm mega bozor ne chiqildi? 7300 bozor narx qadar. Yoshi necha ekan buni? Bilmaysan? Ana 10000 so'm mega bozor 73 narx qadar. Ana baqas sevala 7000 so'm mega bozor 6200 narx qadar. 62 bozor narx qadar. Бухай на средний 6600 бозор нарх кардааст. Нархаш 75 7500. بزرگ چند کن؟ برادران عزیز، با یک طبقه 10000 سامانه بازار 8300 нарх кардааст. 83 бозор нарх кардааст. Нархаш 10000 сомон. هفتاد اینا با یک طبقه 8000 سامون بازار 7300 нарх кардааст. چند ساله باشه که این؟ 2 ساله بقبض است. 73 بازار нарх кардааст. нархаш 8000 сомон. Ana 7400 сом برادران عزیز بازار нарх кардааст. нархаш 8500. 80 мега бозор 74 нарх кардааст. бешарам ана иҷода бо якта бихоя майда 6500 бозор 5500 сом нарх кардааст. ана бародарон азиз, табақа 5000 сомони бозор 7600 сом нарх кардааст. на 5000 сомон мега бозор ҳар душа якҷоя 7600 сом нарх кардааст. савдо дорад. برادران عزیز که دو طبقه 5500 سامانی میگه 4400 بازار نرخ کرده است. یک جا نداده است. دویمش هر دوشه 4400 بازار نرخ کرده است. نداده است. 5500 سامانی. انا برادران 2500 سام بقچه بازار چند کرد؟ 2200 بازار нарх کرده. اینش چند سوم؟ این 35 کرد، 34 کرد. این 37. انا این 4000 سوم بازار 3400 سوم нарх کرده. انا اینش 3700 سوم بازار нарх کرده. این بخا چند سوم؟ 10000. بازار چند کرد؟ 80. انا 8500 بازار нарх کرده است. нархش 10000 سوم. انا برادران عزیز، گونا سیالا بغز 10200 بازار нарх کرده است. нархش 14000 سوم. خوشرو ناست.
Buqa 7800 so'm, bozor 6900 so'm narx keladi. Buni o'zincha savdo shida 4050 so'm. Bu yoqda buni o'zincha 5200, bozor 4700 so'm narx keladi. Ana 4500 so'm moda g'unojin 3700 bozor narx keladi. Bu yoqda buqa 11000 so'm, bozor 9500 so'm narx keladi. Ana barodaron aziz, buqa savdo shida 10000 so'm. Seta buqay siyoli narxi 9000 so'mni bilasiz. Insha bozor 7500 so'm narx keladi. Mana 7000 so'm narx keladi bozor. Ana yana 8000 so'm bozor narx keladi. 8000 so'm kardas bozor. Insha 7000 so'm kardas bozor. Ana yana 75 bozor narx keladi. Qachahoy yo'q. Ana 8300 so'm narxi barodaron aziz, bozor 7200, 7300 so'm narx keladi. Ana 10000 so'mga bozor 8500 so'm narx keladi. 10000 so'm qiyosiyada bozor 8500 so'm narx keladi. Ana do'stlar aziz, buni o'zincha 4700 so'm, bozor 4700 so'm narx keladi. Ana این 5000 so'm, bozor 4300 so'm narx keladi. Vay chansun? Vay cham desin. Nima? Yama tank 5000 Ayna 5000 so'm bozor. Chankar bozor. 4300 so'm bozor narxi edi. Ardish buqachay narx. Ana bu yoqda buqa savdo shida 12300 so'm. Ana barodaron aziz, buqay siyoli 15000 so'm. Sesola buqa budasiz. Ana bozor 12000 so'm narx keladi. Siyoli 11000 so'mga bozor 9200 so'm narx keladi.